Povodom 500 tekstova od čiste runske vune, ručno tkanih na književnom portalu Marginalac. Društvo skrajnutih burevesnika u sredu 21. septembra. Stani bre, konju jedan, koliko puta treba ti kažem da slovo P, a ne slovo ke? U sredu 21. septembra organizuje po selo uz krunjenje literarnih kukuruza u ograđenom prostoru knjižare i kluba Nublu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 12. Razgaljivači sa halal sertifikatom i ordonansi vašeg dobrog raspoloženja Predrag Živajagić, Branislav Zukić, Miroslav Prednafilović, Danka Debeljak i cijenjeni i voljeni gosti. Početak sesije u 20 časova. Ko propusti, to sebi nije smeo da dopusti.